Silakan subscribe dan klik gambar lonceng. Ya Rahman, Maha Pengasih, Ya Rohim, Maha Penyayang, Ya Malik, yang merajai, Ya Kudus, Maha Suci, Ya Salam, memberi selamat, Ya Mukmin, memberi keamanan, Ya Muhaimin, yang memelihara, Ya Aziz, Maha Perkasa, Ya Jabbar, Maha Gagah, Ya Mutakabir, pemilik kebesaran, Ya Khalik, Maha Pencipta, Ya Bari, Maha melepaskan, Ya Musawwir, yang membentuk rupa, Ya Ghaffar, Maha Pengampun, Ya Qahhar, Maha memaksa, Ya Wahhab, memberi karunia, Ya Razzaq, memberi rizki, Ya Fattah, membuka rahmat, Ya Alim, Maha mengetahui, Ya Qabil, yang menyempitkan, Ya Basit, yang melapangkan, Ya Khafid, yang merendahkan, Ya Rafi, yang meninggikan, Ya Mu'iz, yang memuliakan, Ya Mudhil, yang menghinakan, Ya Sami', yang maha mendengar, Ya Basir, maha melihat, Ya Hakam, maha menetapkan, Ya Adlu, maha adil, Ya Latif, maha lembut, Ya Khabir, maha mengenal, Ya Halim, maha penyantun, Ya Alim, maha agung, Ya Ghafur, maha pengampun, Ya Syakur, maha pembalas budi, Ya Ali, maha tinggi, Ya Kabir, maha besar, Ya Hafiz, yang memelihara, Ya Mukir, pemberi kecukupan, Ya Hasib, pembuat perhitungan, Ya Jalil, maha luhur, Ya Karim, maha mulia, Ya Raqib, maha mengawasi, Ya Mujib, maha mengabulkan, Ya Wasi, maha luas, Ya Hakim, maha bijaksana, Ya Wadud, maha mengasihi, Ya Majid, maha mulia, Ya Ba'id, maha membangkitkan, Ya Syahid, maha menyaksikan, Ya Haq, maha benar,
Silakan subscribe dan klik gambar lonceng. Terima kasih. Silakan subscribe dan klik gambar lonceng.